Machida namaGrootman ingaphana ngapha lena le kukhalwa ngestriker for Kaizer Chiefs. Ngosise lapho naqonda manje into yojonga ba who is the last great striker ye-Kaizer Chiefs. Igama ngoKnowledge Musona, the smiling assassin, awuthi ephuma eZimbabwe nge-21 kaJune 1990 eHarare. Ongena ku-details bafethu, cela nje i-support encane bafethu kuse i-80% yenu ababukela le channel every week abasubscribe hanga bafethu. Cela nje ekuseni shaya usubscribe apha ezantsi ifiqa udibana ne-channel okanye seqhela ubukela apha mara ko-subscribe uzokwazi uthola ii-videos, okanye nje i-support encane ushaye ulike apha ezantsi. Xa ushaye ulike uYouTube kuse uzobonisa le video amanye amajida uzayibona yathanda le video ayibonisa abanye abantu le channel ikhule ngelo hlobo moja bafethu. So bendiringa nalawo ekuthiwa likhosi ngumuntu kuthiwa jonga likhosi kayibizwa. Uthetha ngestrike ba sifuna istrike ndabuza ba istrike sinjani. Akwazi ungicacisela kamandi ba istrike sinjani. So ke manje lahamba ndayojonga ba okay jonga yipi top striker yokugqibela iKaizer Chiefs. Knowledge Musona umjida eyoba na 4 defining moments kwicareer yakhe. Number 1, a dream move from Aces Youth Academy eZimbabwe to Kaizer Chiefs ngo-2009. Kuthiwa ngesingamla the early years uMusona watheleka apha e-SA ngoJuly 2009 umjida na 19 esuka ku-Aces Youth Academy eZimbabwe fika kwamakhosi coach enguVladimir Vermezovic. Umjida same year same season wawina i-award Premier Soccer League Newcomer of the Year, okanye ngezikhathi ibizwa kuthiwa i-PSL Rookie of the Year. Season elandelayo ngo-2010 2011 uMusona wagcwalisele lakhe umjida waba i-PSL top goal scorer, wawina la award umjida nge-15 goals in 28 games. Xa kwenzeka lo weke kwenzeka ntoni? Uyalibetha jo, ufumana i-3 move out of South Africa. Kumusona waye Germany udlala iHoffenheim. Mara zange izinto zivaye grand apho. Umjida uMusona eGermany umjida zangakwazi uqhobosha phana. Wahlanganiswa ne-loan ezi2 umjida waqala wa-loan to i-Augsburg kwapha eGermany. Wasuka e-Augsburg uphinde washaya ngenye loan to back to iKaizer Chiefs ngo-2013. Umjida wabuyela pha eGermany ke-Hoffenheim. Amajida aphinda amtholela enye loan to eBelgium ngoku wafika kwiBelgium wadlala iOostende eBelgium. Hlala pha umjida wathola i-permanent move to iGiants, izinje ezinkulu zaseBelgium, iAnderlecht. Mara umjida pha wafika akakwazi uqhobosha again umjida. Phana wathola i-loan ezi2 umjida. Walloan to iLokeren kwapha eBelgium. Waphinde wavayiswa kwenye loan spell waye uPen. Safika isikhathi ba kusengoku umjida ngoku isikhathi sivayile nisecareer yakhe seyizochaya ngoku. Sengene ki-30s ngezazipini and zi-final chapters ecareer ngezazikhathi. Musona ne-agent yakhe baqomba kusengoku xa ukezazikhathi hlanganisa izinto zakho jo, uhlanganisa amatye wakho, uhlanganisa imali jo, uhlanganisa amatye ngoba unengcosi uchadile. Ibhola izophela in like 5 years. Musona waqonda enyukwini, waqonda emalini. Asia, Saudi Arabia umjida. 2021 Musona. Ngezazikhathi Musona usuke eBelgium yafunwe eSA Kaizer Chiefs Sundowns zishaya ngaye umjida. Ne-agent yakhe amajida baphinda bathola enye deal enenyuku ende. Musona wayemalini iqondile straight Saudi Arabia Asia. Umjida pha signa i-contract ne-Al-Taya Saudi Arabia. 2022 move again waya Al Riyadh Saudi Arabia. 2024 last season Musona nalapho siphansi sathi ngathi uyabuya. Umjida phinda thola enye contract umjida Saudi Arabia at the age of 34. Udlala ki-Al Akhud. Asimazi ba kuse umjida uzoyapi ke ngoku after le season. Xa kuphela le season yaphela i-contract yakhe nale club una 34 umjida. Asimazi ba uzophelelaphi umjida uzophinda ebuyele eSA
kanye izoya eZimbabwe na sizobona. Nina bafethu nithini uMsona makazwakale apha eSA usenaso isikhathi umjida sekhona iwe nganikeza ngayo apha. Basincola pha iCommerce banithini ninamajida uMsona next season xana 35 umjida esuka Saudi Arabia uqabile ukwenza imali yakhe career ngoba senawari imali umjida usorted financially. Makathini next season. Sincola iCommerce bafethu ngalibali se usupport ichannel bafethu nje ulike apha ezantsi if ekusebe uqala udibana le channel ungabukeli nje uYouTube afuna abantu abukela nje nibukhona wenzayo shaya ulike nje bafethu support encane okanye if eqala udibana le channel ungalahli ngaphosa uzwezi grand cophe usubscribe apha ezantsi ngoje bafethu.